Salamattı. Muhit var Cino'da kanalı tasarı. Bugün 5 Mart 2013 yıl biz keçi Kemal'da Kur'an çarşıya gelip bizden 6 aylık baş komentar çalışmalar Muhit onlar kettik onda. Karda adam sonu köp. Kur'an biteli geldi. Yüzü çorata sonunda Kur'an'da adam sonu köp. Yüzü çorata bizden 6 aylık baş komentar çalışmalar Muhit onlar kettik onda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسأل حميم حميما بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميما حميما يبصرون يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومه ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا بسم الله الرحمن Adam sonu köp Kur'an'da بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم Bana değil, Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلهم أيهم بذلك زعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليعبدوا شركائهم كان شرا ذلك Değerli Ahmet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني ظننت أني ملاق حسابي بما أسلفتم في الأيام الخالية فلما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني
سلطانه Az mesajlaysak toplumdan ketmezsin şuna. Sırasını devrediyoruz. Kim bilir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الجنة أزلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم. Oturur. بسم الله الرحمن الرحيم في أي سورة ما شاء ركبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في أي سورة في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين Allah razı olsun. Belki baladan bir hata gelip kaldı. Tecrübe canlandı. Atak öğreti başlandı. Allah razı olsun. Yani turizlerde ister halklarımızda ağzından bir tizmeyen aytan oşolcaka çıkıp sizlesler ha. Vallahi oşol giyin. Hareketler boşaltınızlar birazdan kalktığınızda hareketler biraz hızlı oturunuzlar. Allah razı olsun. Azlıktım Nuh, Zübeyir, Ökön'de uşak açık kılan. Kendinize boşalttığınızda. Yusupov, Nur İslam, Yusupov, Maksat, Abdurrahmanov, Abdurrahman, Abdurrahimcanov, Abdurrahman, Kurbanov, Daliyar, Biraz boşaltınızlar. Abdülaziz, Biraz boşaltınızlar. Adilbek, Halimбек, Abdurrahmanov, Hantemir, Usmanov, Bektursun, Cumayev, Umar, Hudaynazarov, Palmaşraf, Murzaliyev, Abdülhalim, Kulmamatov, Amantur. Biraz boşaltınızlar. Hareketler sen oturunuzlar. Biraz boşaltınızlar. Çok boşaltınızlar. Tarakiler, kalganlarımız oturalım, değil mi? Oturalım. Kalganlar oturalım yakın. Görünler, bağırızdan görünler, oturunlar. Oturunlar. Tarakiler. Oturunlar. Altıcaktı biraz boşaltırız. Artıralım oturunlar. Bir parantez al, bunlar arkadaşımızda. Diğer parantezleri çakırın, tutarsak. Diğer parantezleri 12 kurumda, 12 kurumda çakırın. Evet, tutar arkadaşımız.
Abdi Abbas kim? Satifullah Rüstem. Sunani Adlet. Urayimov Daniel. At okunğana çıkındır kendiniz. Mirza Akbarov Aslidin. Sunaniyev Mustafa. Karakulov Ali. Olcabayev Abubakır. Adishov Aknazar. Ziyadinov Umarbek. Murzamedinov Ahmad Yasin. Şimdi Zulu Misir. Hazır karalar, damgalar var bana yarım karanlıklardan prizlerini beri başlayımız. Alt taraftan başlayız da, akırgı taraftan başlayımız. Akırgı, kim eken akırgı? Akırgı. Abdi Abbas kim? Abdi Abbas. Beriniz. Bravo. Hayır arkadaşlar, hayır arkadaşlar. İkinci. Zaten bunu tutalım. Oturtunuzlar, onu yukarılar. Buraya mı Daniel? Buraya mı Daniel ha? Mirza Akbarov Aslidin. Mirza Akbar kim? Mirza Akbar. Buraya giyin gel. Tursunali Mustafa. Tursunali Mustafa. Tursunali Mustafa. Tamam. Tarafı Malik kim? Olcabayev mi? Abakır'a? Hadi iş bakalım ha. Diğer numara. Ya oturtunuzlar, o kadar oturtunuzlar ha. Bunlar kim? Kim? Kim attı? Kim attı? Nuh менен Зубайр мына жөргөйлөрдүн алдына келип калган да экөөнөр. Келди. Nuh менен Зубайр келди. Нурислам брат. Бияка келди. Сопов Нурислам. Нурислам да. Şemadoğlu birisi kim? Akırlı. Kim akıllı? Нурислам деген бала журналистер арасында кетип калган. Нурислам. Нурислам. Birinci oru.
Oturdular, hareketler, oturdular. Oturdular. Oldu. Oldu. Tamam, özür dilerim. Gel, otur buradan, ya ben otur buradan. Gel, otur buradan, otur buradan. Bana verin, birinci para kalmadı, bana. Ben burada boşaltıyorum. Allah razı olsun. Uşul bir 150'den aşık içine negizgi jalpı bal 90 bal. Oşonun içinden şu жерде 14 bala 80'den көп ufay alganda. Бирок жалпысынан алганда 70 менен 80'дин ортосундагы бал алган балдар өтө көп. Бул сүйүндүрөт. Көпчүлүгү жакшы окуду. Өтө төмөн алгандар почти жок койсо. Allah razı olsun. Бар жок ушул жерге келгендер эч кандай көңүлүңөр түшүнбөгүлөрсүздөр. Ушул жерде буюрса бул келип окуганыңар өз утушуңар. Ушул жерге чыгып сүрдөбөй окуп бергениңер силерге жеңиш, Ошого азыр 80 упай алгандар негизи азыр 5 эле орун бул жердегилерчи. Просто бияктан белек ошондой эмес, себеби 80, андан кийин 82 бар, 83 бар, 84, 86, 88, 90 бал алып, булар балдар окшоштор орун бир болуп эсептелет. Бирок ошого биз ылдыйдан айтабыз, белегин берип келебиздер, Ушу 80 упай алган Кулмаматов Амантур. Geliniz. Kim ökülü, ustazı, dostu, kim? 1 metre, 1 ayından. Ver koy. Keyingisi Murzaliyev Abdühalil 80 upay. Keyingisi Kudaynazarov Halim Aşraf 80 upay. Jumayev Umar 80 upay. Usmanov Bektursun 82 upay. Usmanov Bektursun. Var mı? Usmanov Bektursun. Tanıganlar var mı? Çekik altlarınızdan da sırası çoğunuz bakıyoruz. Adilbekov Alimbek. Adilbekov Alimbek 82 upay. Kurmanov Danyar 83 upaylar bunlar. Kurmanov Danyar. Bekicanov Abdülaziz 83 upay. Abdülaziz, Bekicanov Abdülaziz. Abdurrahmanov Can Temir.
Abdülaziz, Hantemir üçüye kaldılar ha. 83 upayladılar ha. Emi 84 upay. Abdurrahim Canov, Abdurrahman 84 upay aldı. 5. orun. 4. Usupov Maksat 86 upay maşallah. Usupov Maksat 86 upay. 3. orun Usupov Nurislam 88 upay. Usupov Nurislam 3. orun. Eğimi hazır iki harkeni gördüğünüzde Ökön'ün bağlı bir de yok. İyinkisinde de kaçtı bir de yoktu. Birisi biraz tecrübeden getirip Ökön tesindeki 1. orunda katkı oldarken Allah razı olsun. Uşular Murzamidinov Nuh 2. orun. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu Nuh Çeşme ayından bularken Kur'an'da üyünde apası çatlatarken. Ustazın kimse üyünde apamı çatlatıyor. Allah razı olsun ha. 1. orun Kencebayev Zubayr. Koy 1. oyunun belegi koy. Şaldırama ayınlanken Rahman verdi degen ustazı meçitten Ökön tesi, üçön tesi medresede okuyatken bu balдар üyünerle günüge meçitke katlap jattagan balдар. Beleğin alıp geldin. Sen de çok araştırıyorsun. Emri, harika hoşlan sende. Bayağı bir 5 yaştaki harika var le, en küçük olan harika. Kimeler? Ki alkanızda şu 5 yaştaki harika. Buğa, jürilerin aklından Nurani Ustaz, ölüm kılıp uşul harikelerinde kar olsun gelecekte de uşul bana bir 500 son belek veriyordu. Ama uyuşturucuların aklından tefail, o harekelerin aklından gelecekte uşul bana kar olsun da 500 son. Otur lan. En yaş katışırsın uşulken özgöçe oldu 5 yaşlarında. Otur da. Otur kuzgundan. Boşka Allah razı olsun, meleğinizden kutlu olsun, uyuşturman sizlere kadar rahmat. Emi bir paralıklar, şaşkınçlar getirirse bulat, emi köprü söz uzatmay, iki paralıklar bütüyle. Ana karıgeler, bu evde bir para verir, yarım para tavşırganlar, sırtka çıkartlar, kalganlarına belek payı sırtka verirler. Ana kalganlara 2 para, 5 para burada burası batar, negizgi duracaklar. Hurmatly tuğanlar, şimdi hazırki ayakladık. Daha Xudoga sallam nasip. Ko'rsatib, siz yo'lingizda omon bo'lingizlar. Ko'rishcha, daha ulan tortlardi, ulan sibas. İnşallah. Alış sog'ingizlar, bizga like, bosqa kommentar qoldirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.